kuri sheni yacu Umucyo Hambo. Iyi ni sheni yanyu kandi yacu, ni sheni ibereho kugira ngo ibagezeho amakuru atandukanye avugwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amakuru avugwa mu turere tugize u Rwanda, amakuru avugwa mu madini ndetse n'amatorero, amakuru avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Aha nta handi wasanga izo nkuru, ni ahangaha ku Mucyo Hambo. Inkuru tugiye kubagezaho irabanzirizwa nk'uko bisanzwe n'ijambo rigufiya ry'Imana. Tubibutse ko uwitegereza intambara n'amaraso amenya ko isi itari amahoro, ariko Imana yo iracyari umutekano wacu. Tugiye gusoma Zaburi ya 46 umurongo wa 2 n'uwa 3, aho ivuga ngo nubwo isi yahinduka, nubwo imisozi yajugunywa mu nyanja, ntituzagira ubwoba, kuko Uwiteka ari ubuhungiro bwacu. Muvandimwe, uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ikomeye ikomeje gukoma mu nkokora umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi niyo nkuru tugiye kubagezaho ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo, igice cya Kivu y'Amajyepfo. Aha niho izi nkuru urizi kuzisanga mw'iyi minsi. Tariki ya 26 Ukuboza 2025 mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habereye igikorwa gikomeye cya gisirikare cyatumye isi yose ihanga amaso muri ako gace. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko wahanuye indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ya FARDC igwa mu kiyaga cya Tanganyika. Iyi ndege yari imaze amasaha irasa ku birindiro bya AFC M23 ku baturage no mu bice bitandukanye bya teritwari ya Uvira. Ibi mubyumve neza cyane. Iyi ndege yari imaze amasaha ashika muri 3 irasa ku birindiro bya AFC M23, irasa ku birindiro byabo, ariko idasize, ibi byumve neza cyane, idasize n'abaturage. Amakuru aturuka ku baturage ba Karundu, icyambu kiri ku kiyaga cya Tanganyika, avuga ko saa 7 z'amanywa ari bwo humvikanye urusaku rukomeye, indege yikubita mu mazi, umwotsi uva mu kiyaga. Ibi bivugwa ko iyi ndege yari imaze kurasa inshuro 3 ku birindiro bya AFC M23. Yari ifite abapilote 2, bombi bakaba bapfuye. Ibice byayo byagaragaye ku nkombe z'ikiyaga. Kuva mu gitondo cy'uyu munsi, FARDC yari irimo kugaba ibitero byifashishije drone, kurasa imbunda ziremereye, gutera ibirindiro bya AFC M23 ahahoze ibirindiro bya MONUSCO muri Kara. Ibi byabaye nyuma y'uko AFC M23 ivuye muri Kabola kuwa 25 Ukuboza, FARDC ikahita ifata uduce two mwaka gace. Abaturage bavuga ko ibi hari ibiri kuba ku baturage, hari ibyo abaturage bari guhura nabyo. Bivugwa ko abaturage bafite ubwoba bwinshi, abenshi barimo guhunga, imiryango myinshi yarasenyutse, abana n'abakecuru bagiye mu buhungiro. Ijambo ry'Imana turibibutse nanone uko rivuga, hahirwa abashaka amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Muri Matayo 5:9 aho wabisangayo. Iryo jambo warisangaho ko abashaka amahoro ari bo bonyine bazitwa abana b'Imana. Rero ibi bintu icyo bisobanuye, iyi ndege ya kabiri ya Sukhoi 25, iyi ndege ya kabiri ya Sukhoi 25 ya FARDC itakaje
iyi ni indege ya kabiri FARDC itakaje. Iyi Sukhoi ni iya kabiri, tubibutse ko ari iya kabiri. Iya mbere yaguye bayitwariye muri Goma, ya mbere bayiburiye muri Goma. Iyi nayo ya kabiri yaguye muri Tanganyika. Ibi byerekana ko intambara igiye ku rundi rwego, n'indege ntizikiri umutekano. Intambara irashobora gufata indi ntera ikomeye cyane. Muvandimwe, ibi byose biri kwibutsa ko isi irimo imiborogo, ariko Imana yo iracyari umutekano wacu. Yesaya 41:10. Imana rero ibagirire neza kandi Imana ibafashe. Icyo twakora twebwe ubwacu, nawe wumvishe iki kiganiro, nuko twasenga tugasaba amahoro kugira ngo agaruke mu burasirazuba bwa Kongo, kandi abaturage bakarindwa, ubutabera n'ubwiyunge bisimbure intwaro. Ibi ni ibintu bitatu twagakoze. Ni ugusenga. Icya mbere ni ugusenga kugira ngo amahoro agaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Icya kabiri ni uko abaturage bakwiye kurindwa. Icya gatatu, ubutabera n'ubwiyunge bisimbura intwaro. Icyo nicyo cyifuzo twagira, nicyo cyifuzo weho wumva ibi biri kuba byose, nicyo cyifuzo ukwiriye kugira. Amakuru yacu nakagaruka hano ku Mucyo Hambo, tuba tuhababereye kugira ngo buri nkuru yose ije tuyikugezeho. Kandi deka nkwisabire nanone, birashoboka ko ari ubwa mbere wari uje kuri isheni yacu Mucyo Hambo, kanda subscribe, ukore like, share na commentaire yawe, birakenewe. Kandi nawe usanzwe uri inshuti y'umuyoboro, nawe kanda like, sharing ahantu hatandukanye, hanyuma Imana ikomeze kukugirira neza, kandi Imana ikomeze kuguha gusoza uyu mwaka amahoro, winjira no mu wundi mwaka uri amahoro. Shalom shalom. Amakuru yacu nakagaruka.